TV News ha re simolola re lebelele pele ditlhogo. Mapodisi ba tshwentswe ke dikgang tsa kgokgontsho ya bong tse di tsweletseng ka go golela pele. Merwalela e kganela go bulwa ga dikolo dingwe jaaka baithuti ba bula tsatsi la gompieno. Fa barui ba le 40 ba bolawa ke batlhabani kwa kgaolong ya Borno State kwa Nigeria. Dibana motho wa gaetsho ke one ra banteng ka la ka tshane ke go tlala ka dikgantse ke na le tshepiso sekolo a di ranola ka puo ya diatla mme tuang patane o tla ka tsa metshameko a re tsena mo go tsone. Mokabelasepodisi Botswana Medela Marathe a re go a tshwenya go bo batho bangwe ba eteleditse pele dikgoka mme ba sa tlotle ditshwanelo tsa setho o supile ha go le botlhokwa gore batho ba ithute go rarabolla bathata ntle le dikgoka le go tsosolosa mowa wa go thusana. Mme Marathe o buile se a buisa phuthego ya babega dikgang mo Gamborone mosong one kwa neng a rola pego ka dikgang tsa borukhutlhe le tsa kgokgontsho mo lehatsheng leno morago ga malatsi a boitapoloso. Le Chobe le BOTSWANA go na le a culture of violence e go godimo go supagala ya le gore re dirisa dikgoka mo go ba bang ke gore ka tswa ile monna le monna mosadi le mosadi monna mo ngwaneng mme mo ngwaneng go supagala gore re na le matshwenyego a matona a ra le mo kileng a sepodisi a gore dikgoka di go godimo ga gare ga rona re le setšhaba go sa kgathalesego gore a ke banna kana ke basadi go gore ga re ke ra classify re re violence ya lehatshele e bokete mo banneng he go a supagala hela jalo gore dikgoka di dintsi thata go a supagala gape gore re thaela conflict resolution gore go buisana dikgang le gone go totana ditshwanelo tsa rona motho o kgona go tlapa motho hela morare o ntseneletse mo line ke kopa gore o tsene ga o tshwanetse o tsena to se ka ntsenela e be le gore motho o mmampa go gore ke go supa gore re le setšhaba kgokgontsho hela ya dikgoka e ntsi thata mo go rona. Di cases 94 tsa lawful wounding ba gaetsho go supagala gore 79.8% ya tsone ke same gender violence go gore ke banna le banna ba lwa ka bobo go supagala gape gore re heletswe ke go thusana re le setšhaba gore we have diminished social support ya gore re be re thusana mo diemong tse dintseng jalo motho o kgona go bolawa ke batho hapele ga ba bangwe. Councillor Charles Hill e ntshitse kopo ya gore botlhe ba ba eletsang go dira ditlhabololo dipegela mo motseng o ba itshwaraganya le khansele gore ba rebolele le go amogela mealo ya motse go dira ditlhabololo tseo. Modulasetilo wa khansele re ba duetse setswalo o buile se mo phuthegong ya khansele a tlhalosa ha ba tshwengwa ke ditlhabololo tse di tsweletseng ka go dirwa mme di se ka tlase ga tetla ya gore di ka dirwa. Angela Enosa. Motse wa Charles Hill ke mengwae ka nwega moroga go tsena mo go beeletseng le go dira ditlhabololo go na le go le gontsi mo go ka dirwang go hetla peeletso le papadi gore kgaolo eo e kgone go dira gotlhe mo e ka go kgonang go itirela madi go ka bakangwa metswedi ya itsholelo go sa remelelwe mo temothuong hela go bapa le molelwane ga mmogo le go ikala mo tseleng ya Transkei Corridor le gone go ba kgaolo mo tshiamelong ya go simolotsa madirelo a harologaneng. Bangwe ba setse ba lemogile bokgoni jwa kgaolo sebe sa phiri e le gore ga ba ikgolaganye le khansele pele ba simolola go dira ditlhabololo. Any developments made land were henceforth required to be submitted. Mealo ya ditlhabololo di pehela tse di dirwang mo kgaolong e di tshwanetse pele tsa iswa ko khanseleng e leng yone tla ha motho tetla ya gore a tswelele ka go dira ditlhabololo tseo kgotsa nnyaa. Re na le matshwenyego a gore go na le ditlhabololo tse di tsweletseng ka go runya ka bokete mme re ise re di rebole re le khansele gore di ka agiwa.
mme hela re eletsa gore go se ka ga dirwa jalo ditlhabololo tsotlhe di hete ka rona pele. When it comes to building. Kgwetlho e tona gape ke go ngoka babeeletsi ba ba tla thusang go isa kgaolo ko mankaleng-kaleng. We are tasked to probe the investors to come to our district for. Re na le maikarabelo a go batla babeeletsi gore ba tle go simolosa dikgwebo mo kgaolong ya rona gore re kgone go hetla itsholelo a bo re tlhabolola le tšhaba e nnang gone ha. Re na le ditsatlhelego tse dintsi metswedi ya metsi ga mmogo le bojanala jo bo atileng mme ke dingwe tse re ka di dirisang go dirisa madi la re sena bodiredi jo bo tseneletseng go ka diragatsa se. Go batla babeeletsi go ka thusa gore re nne kgaolo e nang le bokgoni re kgona go dirisa lone maranyane gore re ikgodise. Re tshwanetse re batla babeeletsi ba ba ka re thusang go atolosa mogamo wa rona temothuo o re lemogang o na le bokgoni jo bo tletseng jwa go ka gola hela thata. That way we will create winning prototypes with a touch of the world and then. We also should find an international partner of an agriculture economic zone. Madi a ditlhabololo a khansele ya Charles Hill a fokoditswe ka 44%, sengwe se se tlamang gore go fokodiwe ka ga ba dirisang madi ka teng a bo jaanong khansele e itsolopanya go batla metswedi e harologaneng ya go itirela madi. Angela Enosa, BTV News, Charles Hill. Tona wa tamelo ya bana le thuto go tswa ko moding Menono Kgafela Mokoka a re lephata le tsere tshwetso ya gore dikolo tse di amilweng ke merwalela di seka tsa bulwa tsatsi jeno. Ha bua maabane mo puisanong le dikgang tsa Botswana Television mme Kgafela Mokoka a re dikolo dingwe di tla bulwa hela sentle mme tse di amegilweng di tla bulwa seemo seo se sena go bepa. Dikwele tse leng gore di mo mafelong a leng gore ga di a amiwa ke merwalela dikolo ga di a tama yaka di tamile mo mahelong a mangwe gora gore dikolo tseo di tloga di tswelela hela yaka gale mme mo mafelong a leng gore go maphasha go tamile metsi a gongwe le gongwe ga re batle go tsenya botshelo ba gaope mo kotsing ke tsona se ke tleng ha ke le tona go tla go ntsha ona molaetsa o ko rolela bona bagogi ba dikgaolwana ba ba okametseng dikolo kana tsamaiso ya dikolo le bone ba ruta bana le bagoggo le bona batsadi ba ba mo mafelong a go itemogelwang gore a na le ona mathata a gore ka moso ko mahelong ngwanao a amegileng ga go kitla go nna le yona pulo ya dikolo ka gore mo nakong ya gompieno re tshwaragane re le lephata le bona ba ba okametseng tsamaiso ya dikolo ko dikgaolwaneng le bona dikomiti tse leng gore ba itebagantse le tsona dipetso tsa tlholego gore ba nne ba re kanokele seemo se ba nne ba kana ba dipetso tsa tlholego ga go nna yana ba itse gore ba tshwantse gore ba direng go raya gore mo nakong e tlabeng go santsene go tsweletse ka merwalela le bone ba ba mo dikolong le bone bao ba ba tsamaisang kana ba okametse ba tla nne ba re hatekodiso ya gore seemo se ntse sa tokagala kana se bihela pele yang mme hela ga go ka diragala gore seemo se tokagale ka pele dikolo tse dikolo tsone di tlabe di bulwa. Mme re jaaka dikolo di bula tsatsi jeno bagwebi ba botlana mo mogameng wa go roka paka ya sekolo ba re ga ba ise ba bone dipoelo ha isa le puso ya emisa go rekwa ga paka ya sekolo kwa ntle ga lehatshe leno. Bagwebi ba re phadisanyo le madirelo a mabenkele a matona ke mashetla ebile ba baya ka mosing ka jana ba sega paka ya sekolo e le ntsi ba helle ba rekisa ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase ga tsa bone ke le bogela dipotsane ka pego. La seleno le na la emisa theko ya paka ya sekolo kwa mahatsheng a sele ka 2022 ka maiteko a go tabolola dikgwebo tsa mono gae go thusa go tsosolosa isolelo a go biba supa kgwebo ya mothale o e nna ntsi ha ngwaga o simolola ka bontsi ba baithuti ba simolola dikolo la go ntse jalo ba go biba supa ha mono ngwaga ba itemogela theko e kwa tlase ka bontsi jwa bareki bo ithopela go reka kwa madirelong a matona. Ha re berekile sense our capacity ya rona wa bona. So it will only now favor those who got a very good cash flow, because now whenever customer producer, and even now for next year, even if they don't sell because of strong cash flow, for them it will be okay. And then there are very there's other big chain companies that are now recruiting by very more the small guys, the medium to small producers, which now he's aspect.
ba ba rekanyana la ba se ba se kalo ya ka mo dingwageng tse di hitileng tota ba reka ka boutsana hela ka price rena ba di price rena ngo ithabile go godimo ka jana tota ne re bina ba toetsetsa bo phepo ya ya la le rona na re computer le phepo ne re raka ko South Africa ne go sena mathata ne re itsela gore re balance di price ene kana re ga ngo boro go tlhela boro go boja 250 ene customer be go ra re boro go ba dura la go ntse jalo go na le batsedi bangwe ba ba thalosang ba ikanya go reka paka kwa madirelong a mabotana di price teng di reasonable ka gore kwano skete sa bone ke 160 na di plate has na di plate hati ke 185 so ke tsa ka re go reasonable jesi tsa bone ke ma 190 tunic ke yone di harologana gore go na le logo kana go na le logo me di range mo go 3 something ke ba rekela choice ne emma a ke ba re ke tsena go nana ba rekela gape ka bo July ke re ba gola e thola setse marukho a ka lla bo di sheteana ka shokola thata especially last year especially grey ke yone re sokodisang thata marukho a grey o tle ba go simola form 3 so gona ana kana ma form 3 bitlhele ga ntse go te ba apare full uniform so what I'm trying to do now ke le ka gore bogolo ngwana ba apere uniform ye rile uniform e nna eng sokodisa bontsi bana go cause bana ba ba gola ka bona go boelong gore mo especially bile a re tswa di Christmas en yalo so gona go mpe go yana tota ne ke sa itse gore go itse gore mme gone ya go hella e molekana kana ya so ikile ka ra ke boa ke itlhelele gore ya no ga e molekane re lentswa madirelo a mabotana itemogela dikgetho ba tlhalosa ba lebogela ke monokeng ya dikolo dingwe mo go rekiweng ga paka ya bone o lebogela ra dipotsane Botswana Television ga borone a re tswala dikgantse bagodi ba tla fiwa melala ya madi a ba neng ba sologeditswe go a duelwa ngwana tsela hela ngogola seelo sa go duela madi a dituelo a seng ka fa tlase ga 4,000 pula sone se tla simolosiwa ga seemo sa puso sa madi se sena go tokagala moparlamente wa kgaolo ya Boteti West Dikgang o tlhalosaditse banni ba kgaolo eo ga puso e tshegeditse maitlamo a yone e a sologeditseng batlhophi mo ditlhophong tse di hitileng ga a buisa phuthego tsa kgotla kwa kgaolong ya gagwe ya botlhophi Dikgang a re puso e santse e lebaganwe ke tlhaelo ya madi mme hela e itlamile go diragatsa maitlamo ao jaaka go okeletsa bagodi madi se ba itseng tebogo nngwe ya tse party ya Umbrella for Democratic Change e neng e di sologeditse batlhophi ka dithopo tsa setšhaba tsa ngwaga o hitileng ke go okeletsa bagodi madi go nna 1,800 pula madi a baithuti go ya go 2,500 pula le tse dingwe ka jalo go thalosiwa ga puso e tsepame go bona gore e diragatsa ditshologetso tseo ha o tena 60 years hela 1.8 kiti ke sa ne re se bua re buile ka ma 2.5 le ditiro tsa ma 4,000 madi dio tse di kakanyo tse gara di latha e bile aka kira di latha re simeletse mo go tsone bothata jo re na le bone bo bongwe hela e rile ha lo sono na lo re thopa ha re tsena kwa re ithela kgetsi e thuthurugile go sena la ile sepe mo teng kgetsi ya madi boeteledipele jwa motse bo lekudisa mo palamente ka dikgang tse di amang motse re se go haditswe ka dipula tse di namagadi mongwe le mongwe wa itumela namane e setseng engwe hela sologelo ke gore e tla tshela bo mme le borre ba bakantse dipeo ba ko masimong gompieno jaana mongwe ke mine a ra sebetso e hitle window level jaanong hela ke gore a e helediwe re tere kgone gore e dirise ka gore jaaka o itse gore letakana o kgakala mme yana re batla di-office tse di ratemetseng le tsone re batla dikgwebo tse di taga ka gore a ra ise gore e nne teng dikgwebo di ya go nna teng re na le mantu a Botswana Housing Corporation a sa leng go dile ground break le one a tsweletse ha ne e se mathata a madi re na le ditoro ka motsio
ha ne go kgonagala o hetolwe o nne headquarters ya district lethakane ya e leng headquarters gompieno yana ka gore e haragarilwe ke di-mine e nne toropo ke tsone ditoro tse e le gore tshwanetse go simolola go di akanya rothe ba re leng ha Re Dikgang o tlhaloseditse banni ha ta inaakanya le bagwebi ba mo kgaolong jaaka khamphane ya BOTSWANA le tse dingwe go tshwaragana le puso go thabolla matshelo a banni ba kgaolo ya Boteti West. Sebaetseng Tebogo, BOTSWANA Television, Ray Gops. Ha re tlola kwa kgaolong ya Chobe mme Sehela ga setimi wa Kachikao o ikanisitse kwa kanseleng ya Chobe go simola tiro ya bokhanselara se se tlamorago ga gore a fenye ditlhopho tsa poeletso tsa kgaolwana ya Chobe Enclave Central kgwedi e fetileng ka konopo ya BCP. Kgaolwana eo ya Chobe Enclave Central ene ya nna le ditlhopho tsa poeletso morago ga gore mokhanselara yo neng a fentse mo ditlhophong tsa setšhaba ka kgwedi ya Phalane e le wa BDP re mo Ketsejane a tlhokafale morago ga ditlhopho tseo ke leboga ole ka pego. Go ya ka section 19 subsection 1 ya molao wa Local Government Act wa 2012 molao wa re pele ga makhanselara ba ka tsaya maemo a bone mo khanseleng ba tshwanetse ba ikanisiwa ka tsetana ya schedule 2 jaaka go le mo molaong. I Sefela Gasitime do solemnly swear or affirm and sincerely promise to be faithful to the Republic of Botswana, to uphold and defend the Constitution and the law of the Republic of Botswana, and perform all my duties as a member of the local authority of Chobe District Council, diligently, honestly, fairly, and to the best of my ability. So help me God. Bogogi ja kgaolo e bong mo palamente re Oscar Mablanka le modulasetilo wa khansele re Johane Chenjekwa ba ne ba ama mokhanselara yo mosha ka mahoko a kgothatso jaaka ta ba simolola tiro ya gagwe. Honorable Gasitime o na le tiro o ga gare ga borre o tshwanela go itshupa gore banne ba kgaolo ya Kachikao ba go rometse ka bokgoni jo ba bolemogile mo go wena. You must prove and you must compete fairly like any other member here. If it is your chance to advocate, do so. If it is your chance to lead, do so. Honorable Gasitime, for you it's a special occasion also for this district to welcome motho wa mme. Batho ba Kachikao have decided gore tlela motho wa mme ka jalo he ma in a special way I welcome you to this council. Mme Gasitime a re o ikemiseditse go direla batho ba kgaolo ya gagwe ka botswapelo ka go isa dikeletso tsa bone ko khanseleng. Lentswe la bomme le ta utlwala ka nna ka thopo ye ba e dirileng bone e le batho ba Kachikao mme bile ke ba soloetsa gore hela jaaka ba ne ba ntshepile ba nthopile ba tshepa gore ke ta ba direla tse ba di tlhokang se bone tota ba se eletsang dithomo tsa bone dikopo tsa bone ke ta di tisa. Lentswe la me ha lena go kgala mo khanseleng mme bile ke ta boa ke boela mo go bone ke ba phetolo e tswa mo khanseleng. Kgaolo ya Chobe e na le makhanselara a le 10 a thopilweng fa ba le babedi e le ba ba ithopetsweng. Ke a leboga eole. BTV News Kasane. Ha re qabela ka mahatsheng a sele balemirui ba le 40 kwa kgaolong ya Borno State kwa Nigeria ba tlhokahetse bosheng mo dintweng tse go dumelwang di bakilwe ke digwagala thoko tsa jihad. Go dumelwa gore ditlhasano tseo di rulagantswe ke batho ba ba amanang le digwagala thoko tsa Boko Haram le lekgamo la yone le le ikanneng gore le tla sola tumelo ya Islam. Moeteledipele wa kgaolo ya Borno State Babagana Umara Zulum o ne a rotloetsa banni go nna mo mafelong a sireletsegileng mme a kopa gore go dirwe dipatlisiso tse di tseneletseng.
Kwa Sudan gone ba lwa ditshwanelo ga mmogo le banni ba kwa kgaolong ya Darfur kwa Sudan ba re ba amogela tshwetso ya lefatshe la Amerika ya go tlhomamisa gore kgatampolo ya batho kwa lefatsheng leo e dirwa ke ditsuludi tsa setlhopha sa masole sa Rapid Support Force le bangwe ba ba amanang le sone. E re ntse batho ba kgaolo eo ba ne ba supa ha ba setse ba itlhobogile mabapi le tshotlego e ba lebaganeng nayo ba ka ya ha yaanong tshwetso e ba tiisa moko ka jaana ba tla bona tharabololo. Fa a rola tshwetso ya lefatshe la Amerika, tona ya mafatshe a sele wa Amerika, Anthony Blinken, a re ditsuludi tsa Rapid Support Forces le ba bangwe ba ba dirisanang le bone ba tsweletse ka go dira ditlhaselo kgatlhanong le batho ba eseng masole kwa Sudan. O buile gape gore ditsuludi tseo di bolaile borre le basimane le bana tota ba letso le le lengwe ebile ba dirile dipetelelo le melato e mengwe kgatlhanong le bomme ba letso le le lengwe. The community in Darfur is well aware of the crimes and violations committed. Batho ba kwa Darfur ba itse dikgoberago tse di dirwang kgatlhanong le bone. Ba bona ditiro tsa go nyelediwa melato ya dintwa le tse dingwe e setse e le botshelo jwa bone. Tshwetso e tserweng ke ba komoseja ke phenyo le kgato ya go diragadiwa ga molao. Is a victory and a step towards achieving justice. Balwela ditshwanelo le bone ba amogetse tshwetso e ya lefatshe la Amerika. They can feel that batho ba ba amegang ba bona fa kutlobotlhoko ya bone e lemogwa mme ga go diragadiwe go lekane go fedisa ntwa e. enough preventative action. Kgatlampollo ya batho go bolalwa e le mengwe ya melato e masisi go ya ka melao ya mafatshe. Go bolawa ga batho ka letso ke kgang e masisi e se ka molao fela le ka setho. Maloko a dizuludi tsa RSF le ba ba dirisanang le bone go tlhaloswa fa bontsi jwa bone e le ba letso la Searabia ba tlhatsela ba letso la batho ba ntsho kwa Sudan. Fa dizuludi tse tsa RSF di botsoloswa ka tshwetso ya lefatshe la Amerika ba ne ba tlhalosa fa e tla tlhakatlhakanya seemo kwa lefatsheng leo mme fela ga ba ganetsa pego ya gore go diragala kgatlampollo ya batho kwa lefatsheng la Sudan. Laone Legwale, BTV News. Laone Legwale yaanong a re tlisa mo nakong ya tsa metshameko ke Stella jaanong Tumampatane. Botswana ka mogela ka dikgang tsa metshameko mme tsone di simologa fela di re mookamedi wa lekgotla la Botswana Football Association Mfolomforo a re monongwaga ba tshwaragane le tiro e tona ya go bona gore ditlhopha tsa setšhaba tsa bomme le tsa borre di iponna phatlha ko metshamekong ya sejana sa lefatshe. Ditlhopha tseo e leng sa The Zebras sa borre le sa bomme sa The Mess ga mmogo le tsa basetsana le tsa basimane ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 17 le 20. a re utlwa Victoria Darkin ka pego. Morago ga gore setlhopha sa The Zebras se iponele phatlha kwa metshamekong ya AFCON ya monongwaga ba solofetse go tsweledisa seo ka go lwela go iponela phatlha kwa metshamekong ya FIFA World Cup Africa Qualifiers jaaka ba tsweledisa loeto leo ka kgwedi ya Mopitlo fa ba thulana le ditlhopha tsa Algeria le Somalia. The Zebras ba ba mo Group G ba setse ba tshamekile metshameko e le 4 mo go e le 10 e ba tshwanetseng go e tshameka mme ba kgonne go fenya e le 2 kgatlhanong le Guinea le Somalia ba bo ba latlhegelwa ke e le 2 kgatlhanong le Mozambique le Uganda. Mfolo o tlhalositse fa go le botlhokwa gore ba fenye metshameko e latelang gore ba kgone go oketsa sebaka sa bone sa go iponela phatlha. We are number 3 in the group. Re mo maemong a boraro mo lokong ka dintlha tse 3. Setlhopha sa Algeria se mo go ntlha ka dintlha di fera bongwe. Go simolola kgwedi ya Moranang e le 17 re tla bo re tshameka le ditlhopha tsa Algeria le Somalia. Re batla go dira sentle mo metshamekong e ka re santse re na le tsholofelo e ntsi ya go iponela phatlha kwa sejaneng sa lefatshe. To also qualify for the World Cup. Ka fa go bomme setlhopha sa basetsana ba ka fa tlase ga dingwaga tse di 17 sone se tla bo se ipatlela phatlha kwa metshamekong ya 2025 Under-17 Women's World Cup Qualifiers e tla tshegetswang ka kgwedi ya Phalane ko Morocco. We are supposed to play Equatorial Guinea this coming weekend. They have withdrawn, so that we have re ne re tshwanetse go tshameka le Equatorial Guinea ka mafelo a beke mme ba ikgwagela morago mo kgaisanong. Ka jalo re fetetse kwa pele go re tla thulana le Algeria kgotsa Tunisia. Morago kgaisano eo kgaisano ya FIFA Under-20 Women's World Cup Qualifiers e tla bo e tswelela. Mo metshamekong ya AFCON 2026 Qualifiers setlhopha sa The Mess tla bo se ipaakanyetsa go thulana le sa DRC. Motshameko o botlhokwa gore re o fenye gore re kgone go iponela phatlha kwa metshamekong eo ka kgwedi ya Phukwi ko Morocco. now we go into the competition in AFCON
ka July ko Morocco. Lekgotla le BFA le supile fa le tla tswelela ka go ema ditlhopha tseno keng go bona gore di ipaakantse sentle ka lena le tsholofelo ye ntsi ya gore ditlhopha di tla dira ka gotlhe go fetela pele. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Mokatisi wa setlhopha sa basetsana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 16 sa basketball Misani Mongwa a re lentswe ba ne ba eleditse gore dipalo di nne go godingwana tsa batshameki bano ba itumeletse tshameko le mashetla ga mmogo le go bereka ka natla ga batshameki jaaka BAA ba ne ba tshwere ditekeletso kgotsa go tlhopha setlhopha sa basetsana ba ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 16 mono Gaborone a re utlwe kgomotso sefako ka pego. E re jaaka kgaisano tsa Region 5 sa banana di a tumela ba motshameko wa basketball le bone ba tsweletse sente go ipaakantsa kgaisano eo nako e santse le teng. I think this was a good turnout. Of course, we would have wished for more kids to come and try out so that we can have a big pool to choose from. But I believe they worked really hard. We put them through a lot of physical tests. Lentswe re ne re solofetse dipalo tse di fetang fa re itumeletse ka fa batshameki ba neng ba dira ka teng ba supile tshameko e go godimo ga se gore re feditse mo ene le gatola ntha re simolotse mo Gaborone ka gore ke gore go nna le batshameki ba bantsi re santse re a go bata batshameki kwa bokone le go tswella ka kampa le ikatiso ya rona. Have camps in the future as well where we'll be able to coordinate such that kids from the north can also come and have their own trial here with the kids that are already existing. It's just merely to start training. It's important to start training, and then when we have more kids that come join camps, then we can also look at that talent along with the one that's here, and we'll see what happens after. Mo batshameki ba le 21 le bongwe ba ne ba tseneletse ditekeletso tseo ba le 12 ba thopile go ka nna bontsha jwa setlhopha sa setšhaba. Basically for a basketball team we're looking for 12 kids. That's the team that travels. But for our training purposes, re bata batshameki ba le 12 ba setlhopha sa setšhaba mme mo nakong ya gompieno se ra go se dira ke gore mo batshameki botlhe ba neng ba lefa ra go tswela re ikatisa le bona ka gore ga se gore fa ba sa kgona go tsena mo sethopheng gore a gore go fedile ka gore go na le dithopa tse dingwe di tshwana le tsa under 18 gape ba santse ba le ba botana ba na le sebaka sa go gola mo motshamekong. So as we do camps, and then from there that will then come up with the final 12 that will travel for the games. Ba BBA ba re maikaelelo ke gore setlhopha seo se dirise kgwedi tse 3 tse di setseng gore se kgone go nna le metshameko e tshwana le a botsalano e ntse le go ithokoletsa kgaisano eo. That is definitely necessary. I think we also have a local league here that has more seasoned and more experienced players. It will be worthy for us to have these kids, train with some of these. Go maleba gore mo nakong e re tabo re le mo kampeng re bone nna le metshameko a botsalano ebile re na le batshameki ba dileki tsa rona tse dikgolwane ba le bone ba ka re thusang fa re batla go ikatisa le bone gore ba botana ba kgone go anya botsipa le maitemogelo mo go ba bagolwane. Develop the talent, so we will rotate them amongst all the other teams that are available and much older and much experienced. Metshameko ya AUSC Region 5 ya banana e solofetse go tshwara kwa toropong ya Windhoek, Namibia kgwedi ya Phukwi e tholagane go feta e le 13. Kgomotso sefako BTV Sport Gaborone. Lekgotla la Botswana Swimming Sports Association le simolitse kampa ya malatsi a matlhano e ka yone ba tlhatlhelelang bathumi le bakatisi malefatsheng leno ka dikitso tsa metshameko o kwa University of Botswana mono Gaborone. Kampa e ka yakaretsa dithuto ka dipuisano ka metlhale ya go itshidila go ja sentle ga bathumi ga mmogo le go ba sedimosetsa ka diritibatsi tse di sa letlelelweng mo motshamekong o a re utlwa re file lekoro ka pego. Kampa e mongwe go bedi morago go tshwarela go Afrika Borwa ngogola ya akaretsa go baakanya le go sedila tlhaloganyo ya mothumi ga mmogo le go katisa le go ruta bathumi metlhale e tlhabologileng e ka ba thusang go nna bathumi ba seemo se se kwa godimo. I think it's not just the camp. I think it's the general setting and training of coaches and also bringing the level and upskilling the swimmers themselves. Basically what's happened is you've seen from August last year you've seen ke akanya gore ga se kampa fela mme ke moalo o tla salwa morago ya pele mo go rutuntseng bakatisi le gona go tokafatsa le go tlhatlosa bokgoni jwa bathumi ka bo bone. Se simolotse ngogola ka kgwedi ya Phatwe mme motho o tsa kgona go bona kgolo e ntsi thata
go na le bathumi ba le 30 mme re leka go lekola le go sekaseka kgolo a bone. Ikatiso ya rona e simolotse ka Sedimonthole ngwagola mme o kgona go bona kgolo e ntsi thata. Kampe ka bo yone ga se go thuma fela jaaka re na le moitseanape wa sedilo maikutlo mo metshamekong go tswa Aforika Borwa. Re na gape le mankge wa tsa metshameko go tswa Aforika Borwa Gideon Detroit yo o tsentseng bathumi ba rona mo dithutong morago ga go fetsa le ba bagolwane. Re na gape le mankge wa tsa dijo yo le ene a tswang Aforika After Borwa. this session, the seniors will then go into a sports psychology session and a talk, while we have a nutrition specialist up, and Nikki de Villiers, also from South Africa, that's come up, and Nikki will be taking them through a nutrition talk for both the swimmers and then later this evening the parents as well. Go tlhomamisa fa dithuto tse dingwe la bathumi le bakatisi ba mono ga e go le gontsi go laeleditswe mankge mo motshamekong wa go thuma Gideon Detroit go tswa Aforika Borwa yo nang le sebaka a ikgolagantse le motshameko o kwa selebegong se se kwa godimo. From my experience currently, it's my first day here. From what the swimmers did, Ke la ntlha ke tla mono mme go ya ka maitemogelo a me mo motshamekong o bathumi ga mmogo le bakatisi ba dira sentle. Se re lekang go se ba ruta ke metlhale e farologaneng e ka dirisiwang go fitlhelela maduo ka ditsela tse di farologaneng. Ke ba fa maano a botoka a gore ba ka tokafatsa bokgoni jwa bone jang. Gongwe go ka batlwa bathumi ba ba abetsweng go gaisa mme ra thusa go aga bokgoni jwa bone le go tokafatsa maduo a bone. help them build into it for that part. Ditlhopha tsa mono ga etsa go thuma di le 5 e leng Gaborone Aquatic Center, Phoenix, DMSS, TLC le University of Botswana di tsaya karolo mo lenaneo le le kgaogantsweng ka karolo di le 2 ya bathumi ba ba botlana le ba bagolwane. Re filwe lekore BTV Sport Gaborone. Wetso ka gore jalo a re di be khutlo gone fa ka jana le ka go tsotlhe ikanya rona. Seemo sa metse se re ama ka in all factors tota gone go ya ko tirong ya ka o bona ga pele ga mantsi a le gore pula ka nnile ya ka metsi a ema ka eme ga gona ka gore motho o tswa mo ntirong le o ka ya ko tirong ya